الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدي أقول منا بدل كفامي وني مي بركات ترويكم ورمضان مهوجي مهم دوستك أدي ريتكم غوا فهوديها مي بركات ترويكم ودوستك ريتا أقول من حياتك إتر رودا مهكا رودا هيفموني باندم argumen tiren kitam mihun ta mi ramadan maha baddal ko alwada kiyani mi ramadan mahuge mi furihama dharmaya sawabu haqqu wa mihikam ga wumagedi egoton mi ramadan mahuge rodata hifa huriha faafe fohevi gosfa mihikam gave ene kurifa huriha faafe fohevi gosfa mihikam gave mi ramadan mahuge fahudihage mi reetakka miwa khassave qadaru ufuligen wa mi lailatul qadri vilerege mativerikan libigatuma ekamuge azumuga e shaugverikamuga e dahivitkamuga argumenteren kitam mi hunto mi ramadan mastaka baddal kurani enkamun argumen ebeche argumen ge mi hin niyai ikhlas teriko mi azum warugadako hivvarakiga mi duwastaka faada hegotuga mi reetakka faada hegotuga libigatuma masekke kuran argumen fada heyo amaltaka intiha beenu wefawa bayak mi ramadan mahuge fahudihage dostaka ki paravves muhimma dostake algonmen emme reyaku alukan kollumun e libeni enhas massaru galukan kurmuge sawabu lailatul qadri khairum min alf shahr lailatul qadri e reyaki e enhas massaru vre heyokam bodugen wareke algonmen erega kolla emme namade ves addiha tin ahara hataru mastuhu e namadu medunu kendi kurumuge sawabe balibe ei maqrib nuata ishakma vies nuata tarawih namaduge reyalukum ge derakuekam ge vinames ada algon men kiyawada emme suratul fatiha kam ge vinames nuata algon men kolla emme du'a kam ge vinames addi hatin ahara hataru mastuhu medunu kendi e kan kurumuge e sawab algon men Allah taala ba minwar ko de wahwima algon men mi duwastakame do ghafil nuwanvi khasagoti gami fahudihage mi reetakuga hivwarakiga azuma eki galgon men gatala masiki kuranvi lailatul qadri libeto farika suwalo fedi dane timan nafata faafa kureve heyo amalta madu mihaka kinin here libeni timan eke hiyennuwe no algon men fada heyo amalta madu heyo amalta ka beenum wefawa e ilahu hadrat emri rujuwa wuma beenum wa mistakuna ilahu mi mativeri duwastaka reta de khasu ko lailatul qadr sharo ko devwa fa miwani ehme algon men ege mahrum nuwanvi algon men avasve gandamvi ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bu quraba fanis e rege heyokum mahrum egen fi miha man hurima khairaha faqad hurima huriha heyokum ko ena mahrum eje ehme mefada baykum ga nuwe algon men hiwage masake kurama algon men hama yaqin e mativerikan algon men libigen dane e asumuga e ummedu algon men mi reetak alkom ga tedu echena mehemve e reya khasa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quraba fawani man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba iman kama adi erege dharmaya thawaba gedi laylatul qadri erege dharmaya thawaba gedi alkom ga tedu echemiha dannashe غفر له ما تقدم من ذنبه enege isvediya huriha faafe bes fohevide enhas massaru galkom kurumuge thawabuge itura isvediya huriha faafe fohevide ehmima huriha faafe fohevi gos Allah ge hazrata gemre ruchu awan ede miha he amaltaka ede miha ye goti avasvegatun farwa koda nukurun mid wastaka reetak ke faada he gotuga libigatun ifada baykam ga muge tawfiqu Allah subhanahu wa ta'ala algun menna beste vashi wa sallallahu wa sallim barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.